ngoba nakhona la enkolweni engikhona ngiyaye ngithande ukuthi mangihlangana noPhungalentsha ekwenye inkolo cha masingagxekani kodwa masisherelane ngolwazi yangizwisisa ngoba le ndaba yenkolo le yazi kunamanye amadoda impela uzuyibona le ndoda ubaba kabani lo usala uyibuza nje kodwa ke akunandaba yakhe ngoba ngicabanga ukuthi inkolo ukuze ingene ijule emntwini isuke iya ngokuthi oyipresentile noyichazayo uyibeke kanjani and nalo ewela kuyena shaye kanjani la ukuthi lento ayihlolisise ngizwisisa ukuthi ayihlolisise kubalekile phela into uyihlole ukuthi iyo yini le noma ngishayiwe la yebo uyibhekisise nawe uyibhekisise ngoba abantu abaningi emhlabeni bashawa ile yonto ake ngikhulume nje madoda lenkulumo sengena kuyona ngoba manje sizwa ngiphoqa ukuthi ngisho amagama sekungeneleni Jule kodwa ke kunalolu cingo oluthandwa kakhulu la eMzansi oluhlanyisa abantu kuthiwa mawuphethe lelo cingo uma uhamba la ngaphandle bakubone njengomuntu onemali lolu cingo kuke kwaphuma udaba nje uma ngabe izwe laseChina nelase-USA linengxabano so kwase kuba khona oyivezayo imfihlo yalolu cingo ukuthi kahle akusuyi-USA olenzayo lenziwa eChina noma ngabe kuwukuthi abantu bebengalithenga straight eChina belizoba cheap ngale ndlela yokuthi neSamsung yami ingcono kodwa ucingo lona yilo yilo ucingo ngamanye amazwi USA ufike nje wafaka ibrand walenze emehlweni abantu naseyingqondweni zabantu kwangazathi lento enkulu ukuthi impela mawuphethe lelo cingo siyalimala singabantu ezingqondweni silinyazwa ukuthengisela into engelona iqiniso sitshela ukuthi thina ileqiniso so ngizama ukuthini nje into ofuna ukuyihlolisisa uyibhekisisa mfowethu usunabe kakhulu ngikuzwa kahle ake sibuyele kulolu daba lama foreigner ama foreigner wokuqala ilabantu abafika kuqala imaphi ama foreigner oqala yiziphi izizwe ezaqala ukufika nobu foreigner angiyenzanga ihistory kodwa ngokuzwa emlandweni kuthiwa kwaba isizwe sabamhlophe naso ke engingazi ukuthi bona babukeka njengabantu abama foreigner ngesimo sokuthi baqhamuka through ulwandle ngoba phela laba abansundu njengami siyezwa kuthiwa baqhamuka through lama border esinawo yabona so angazi ukuthi esizweni esimnyama esasikhona ngoba phela kuyavela ukuthi la enkulumeni asifani sonke kodwa singama South African okungenza ukuthi kutholakala ukuthi kukhona owangena weqa umngcele wathola umhlaba kudala umhlaba ulahle kakhulu njengoba namhlanje iqiniso lilihle nje umhlaba usekhona ukuthi sekwaba khona okhombela kwesabo bathi lo mhlaba ngowami kanti umhlaba ngokaNkuluNkulu kodwa kungenzeka ukuthi bakhona abaqhamuka sebeqhamuka ezweni elingasenhle yabona bafike bathola indawo eyayingabhekwe umuntu ngoba phela mawuthi uyabuyela emuva kwizizwe lezi zakudala okhombela kwesabo abaveli kahle indaba yokuthi kuthiwe umhlaba kaZulu siqala uma ngabe sekutholakala ukuthi kunalamakhosi esiwatholayo emlandweni ngoba mawuzobuyela emuva njengale koShaka kube ubaba wakho uShaka ukubheka le emuva umlando omncane esiwuzuzayo noma esiwutholayo namhlanje kodwa mawusuka kuShaka kuza ngapha kuyazwakala ke lolulimi sekuthiwa umhlaba wokhokho usulwelwa sekwenziwani ukuthi akuyavelwa yabona nakhona mawuthi uyabhekisisa kwakungani uzulwelwe lomhlaba kwakungenxa yokungahlalisani kahle yokungahlalisani kahle
nangu makhelwane uneinkukhu zakhe uneinkomo zakhe nawe ziyasuka ezakhe ezizongena zidla ukudla kweinkukhu zakho sekufuneka vele manje nawe uthathe ibhambu ayisuke ngesimo sokuthi sekukhona oweqa umngcele ngiyibona so ngizama ukuthini mntakama ngokuzwa ihistory ngiyenzanga ngempela kodwa nje ngokuzwa kuthiwa ke ilabo abamhlophe mfowethu ngolwami ulwazi ngiyakuthola ukuthi thina siqhamuka phezulu enkabazwe ngokuqhamuka phezulu enkabazwe siyehla siza ngapha besihamba nje khululekile yebo nje njengoba kuyimpilo ke le kwazi kwaqhamuka nesisho sithi ithuna lendoda lisendleleni awusuka njalo because abantwana babalwa ngoba balandela yena ubaba so enzama ukukusho uma kuthi abelungu bangena kuqala baba ama foreigner kuphi because there were no borders but when of umphendula ebengekho ama border before ngiqhubeke babe ama foreigner njani abelungu ngoba ama border engekho ingakho ngizwa nje umuntu mntama mhlawumbe ibona abanakeka especially ngokuthi abantu ababonakala ukuthi ezweni lakithi asinayo umuntu omhlophe ngalolu hlobo yebo zikhona impela insizwe ezaphi ukukhanya ama yellow bone ngolwimi lwanamhlanje kodwa laba abakhanya ngalolu hlobo sibazi bavele iphi labantu wayesechaza babonile ukuthi hayi hey laba abaphalazwe amanzi esiwasabayo uyayibona ulwandle so ingakho mhlambe indaba yabo yanakeka kakhulu kodwa ke hayi ukuthi lo topic wakho uyongixolela nje angizama ukubalekela imibuzo yakho ukuthi angifuni ukuveza ukuthi ngithatha lophi uhlangothi ngizwa kahle kodwa phela ukwazi thatha uhlangothi lawo mhlophe omnyama lo ukuthi uqina nje mfowethu ngifuna ukunderstand ekuthenini besibona ngani thina ngoba besiphila impilo yokuhamba besibona ngani ukuthi njama seseMozambique kwalamashangana njamanje seseMalawi kwelamanyasa njamanje seseZambia kwelamanguni kanjalo besikubona ngani lokho mntama mina ngikholelwa ukuthi abantu bakudala babethanda ukupha imvelo amagama athile especially ngendlela imvelo mhlawumbe imingakhona noma isesimeni sangakhona yabo babekuthanda abantu bakudala lokho ukuthi bakwenze so ekuhambeni kwesikhathi ke lamagama ashintshile uma sizwa futhi kuthiwa iso isingisi lesi esifike sashintsha amagama esasiwazi ngizokwenzela nje isibonelo mntama lapha ekhaya kunomfula namhlanje obizwa ngokuthiwa ingcongcose lo yamfula ngesikhathi sawo kwakuthiwa uNdunganeni ngixolisa ukubeka leli gama akusiko ukuthuka inhlamba kwakuyigama kodwa singunina kwakuthiwa ikwaNdunganeni zafika ke ihlakaniphi zakushintsha lokho uyayibona ngoba phela uzokhumbula ukuthi especially ngapha ngakithi inhlamba yikho bekumdlalo umdlalo nje uyalizwa nje nalegama eliphunga lenja ukube ngabe la afica umuntu onga-understand ngabe wathatha ibhaba yezwa ukuthi lithola insizwa yalithatha yagijima nayo uyayibona kunjalo so ngicabanga ke kanjalo ukudama ekuthenini ayekhona amagama ayesetshenziswa amagama futhi ayemahle safika ke isingisi lesi esenza ukuthi kwesinye isikhathi angingasho ukuthi isingisi angithi nje ihlakaniphi ezinokwenza ukuthi into yakho oyaziyo noma into yakho okhule ngayo kwesinye isikhathi uyibone ngazathi into wrong noma engafanele angiyithandi mayisifika kanjalo ke nami cha lapho ayangifuni kodwa nginenkolelo yokuthi mina abantu abadala babengasangene babengasangene izinto ngendlela abayimisa ngayo kwakuyisituation eyayiphoqa ngaleso sikhathi ngoba phela ikhathi ziyajika uyayibona Mfowethu ziyajika usese lapho nje ngase ngikhumbula ikhehla lami lapha uDavid Majaji ngelinye lamalanga uchaza le ndaba
yesihlahla somlahlangosi nendaba yokuthi kudala kwakungasetshenziswa isihlahla somlahlangosi kodwa kwakusetshenziswa inkomo ethile uyayibona so abantu abamuva kule yandlela nanso into engiyithanda ngakudala wawungaveli ucabanga into ukuthi ufuna ukuyimuva nje bese vele kuwena isimuveli kwakukhona izigungu zamakhehla nenkosi induna iyokhulunywa lento ibhekisisa ukuthi iyaphasiswa noma iyafailiswa kangangokuthi nje mina ngiyakholelwa ukuthi uZulu awuzange umuve from indlela yokusebenzisa inkomo kudala ukuzosebenzisa isihlahla somlahlangosi wavele wayicabangela nje wathi umuntu angisebenzise lokho kodwa kwasetshenziswa ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe saphuma isinqumo sokuthi hayi madoda ngoba siyabona ukuthi akuwona wonke amadoda aphiwe ngapha emfuyweni indoda engaphiwanga emfuyweni sekuyenzeka manje sifelwa ile nkomo yokugcina bese kwenziwani uyabona kwaphunywa nendlela uyayibona mfowethu ngiyabonga kakhulu ngifuna sibuyele la ekuthenini abelungu bafike kulelizwe kazi lakithi ingeke ingcele siyavumelana ngoba nobeke ingcele ngokwakho okay ithi ngibeke kanje hey uyabona kudala imingcele yayikhona kodwa hayi le esibonakala namhlanje ukuthi kufakwe uthango laphana noma kufakweni yayikhona nje leyo ukuthi lapha phesheya kunesizwe samambati lapha phesheya kunesizwe esiwukuthi laphana kunesizwe esikanjena kanje okwakubekiswa futhi nakhona ngezinto zemvelo itshe elithile intaba umfulo uyayibona ulwandle izinto ezifana nalezo so ngizama ukuthi yebo yayikhona noma yayingekho ngalendlela esingakhona ngoba futhi nesizwe sakudala sasithanda ukuhlonipha indawo yomuntu wayengasuka umuntu insizwe yasuka iyoshela kwesinye isizwe ithi mayifika iyoshela ngale bese ifika ixove iwadi cha yayingakwenzi lokho kodwa uyangizwisisa inhlonipho yayibalekile ngaleso sikhathi so le yombango ukuthi akufakwe imingcele ebonakalayo kwakhe uthanga sekuyinto entsha vele kodwa ke akunandaba ke akunandaba uma ubheka wena uyalibona yini izwe libuyela kuleso simo sokuthi njengamanje sesiyazi laphana kunabantu bamthetho abayathefuya isizwe sikaMzilikazi lesibantungela isizwe sakwazulu lesibakhuluma isizwe sakuphi kuphi lesi kanjalo kodwa ngaphandle kokuthi abantu bahambe ngama IDs nama passport iAfrica uyibona ibuyela yini kuleso simo ka hey yabona mntakama indaba yokuphatha abantu ayilula eyenza ukuthi lo system wentando yeningi ubukeke ngendlela engazathi uyinto enhle ngoba emva kokuthi izwe lisukile ezandleni zabantu abamnyama lithathwa abelungu kwaba khona izinto ezenza ukuthi basifake zona engqondweni sokuthi umuntu manje ozosiphatha kufanele ukuthi manje afakwe ngevote yabona mina ngangiyithanda le ndlela yokuthi umuntu osiphathayo angafakwa ngevote kodwa kube igazi isikhathi esiningi lento yegazi yayibalekile nakhona futhi yayibanikezela abanye abantu ababona ngazathi lo mbuso siphethe asivumelani nawo ukuthi nabo abaphakamise ubukhosi obuthile obuzokwazi ukuketula lobukhosi obukhona ngiyithanda leyo nto kodwa nje ngizama ukuthi mfowethu lento yayenza ukuthi lo mbuzo ubuzayo nje ukuthi sisengabuyela yini lapho yayenza ukuthi izinto zisebenzeke kalula kunomholi okuyena uElethu ngizwisisa uElethu
miningi imithetho nje namhlanje mfowami ebekiwe eParliament yasicilelwa phansi okungazange kukhulume intando yabantu kodwa kwakhuluma laba bantu abaseParliament ababekwazi inhlangano ngoba umuntu oseParliament ubekwe inhlangano mose kunjalo umuntu oseParliament ubekwe inhlangano angaze mina ngalithola ithuba lokuthi kuthiwa ngivotela uPhungalenja la ayongena eParliament hayi kunokubekana nje okuthile ngendlela yale system engingakunderstand bona abakunderstandayo so lento izothatha isikhathi ingakho lithe lami ayiqale endlini iqale endlini ngendlela wena okhulisa ngayo abantu abakho ukuthi ubakhulisa ngandlela bani ngangizwisisa ngoba naso lesi singisi sesisigxekile sasibeka wonke amabala nani zikhona izinto ezinhle ezizenaso ezilethwe isingisi lezo zinto ezinhle nje angikhulume njengabo nje ukuxhumana lokho esesixhumana ngabo sekulula ukuthi mangifuna uPhungalenja safuneka ingokho insuku uthumela umuntu manje phethe incwadi nethe izulu lelicima jike futhi alahleke lo muntu lona hamba uzulala endleleni uyezwa kuthiwa kwase kuno system okulala ukuthi bawufuna ukungakhohle ukuthi uyapi ufuna emawulala uthatha induku yakho uyihloma uyibhekise ngalawa uyangakhohle awucabanga ngeke kufika omunye avela ayishintshe ebusuku so ngiyaxolisa nkosami nangumazwana omncane ayithanda kodwa ngizama ukuthi kukhona okuhle okweza nako but manje mhlawumbe it was the matter of negotiate nabebeza notho kunalabo abazela notho uyangizwisisa angenze nje isibonelo kunezinye izinto la engizwa ngazo angazi kodwa mhlambe osopolitiki bangangiphikisa noma bona bayibeka ngendlela ngiyazwa ukuthi ngathi kuneminye imithetho la eke yabeka ukuthi thina njengezwe lase South Africa ilungelo lokuthi uPhungalenja athi ngidesign imoto manje le moto engiyidesignayo izoba nje idinge lokhu nalokhu wena osezimayini awulethe insimbi la iqophwe le moto iphume impela nje kuthiwe le moto ibrand yakhona yase South Africa usuthi umbuzo owayenza leso sivumelwano wayecabangeni ngempela ekhanda lakhe usenza kanjani isivumelwano esithi izwe elingasenhla noma elingaphesheya makube yilona elisenze izinto eziyisidingo libe izinto zokwenza leyo nto lizoyithatha nathi uba isithipha nje kahle ngolimi lwendelelo kodwa ungasi kahle kube nje leyo nto yayizoba inegotiate neyenziwa yimina nalabo bantu ngangiyobatshela kahle mina ukuthi okay lo system wena ongenana siwenzeni for iminyaka emibili kodwa kuleyo minyaka emibili ngizoletha uPhungalenja ngiletha usibanibani beze bezofunda ukuthi lento yenziwa kanjani ngoba nathi sifuna ukuzenzela mfowethu asiphume uzombusazwe singena emshadweni manje nami umuntu ushadile akasebenzi ngishadile mina ngishadelwe angisebenza nginayo inhlanhla yokusebenza angifuni ukukhuluma ngemimoya angisebenzi enemali ngoba angasebenzi kanje umuntu osebenzayo unkosikazi imapha ama challenges engingabhekana nako okanye ibuphu ubunzima bempilo engingabhekana mangasebenzi hlanu into osebenzayo no ngicabanga ukuthi la wemntaka mkhulu uyabona kunalento engingazi ukuthi ngingathi mina okhokho omkhulu babe yimise kanjani noma uNkulunkulu kodwa ngizoke ngithi mina indoda yayimiselwe ukuthi makube yiyo ehamba phambili idirected elikhaya indlela lapho esuka yakhona ngezizathu zokuthi njengendoda
ngimele isibongo sakithi yimi engisazi isibongo sakithi ukuthi direction yakhona simelana kufanele ihambe kanjani yimi owazi imkhuba yala ekhaya ukuthi imkhuba yala ekhaya ihamba kanjani so ukusebenza komuntu wesimame angisho ukuthi akufanele isikhathi sanamhlanje sithi wonke umuntu unelungelo lokuthi angasebenza futhi mawuthi uyabhekisisa kahle kwakufanele ngezathu zokuthi beyiba khona imizo thola ukuthi obaba bakhona sebalala uyabona kube impoqo ukuthi umama la ekhaya kube uye oyokwenza isiqiniseko sokuthi ibhodo liya kanjani eziko uyayibona kodwa ibhlungu mangabe sizokwenzakala kanjalo ekuthenini kutholakale ukuthi indoda ihlezi umama uyavukela uyayibona angisho ukuthi mhlawumbe imithetho ebekiwe mayibuyekezwe kodwa ngifuna ukuzama ukuthi ibhlungu mayikanjalo ngoba uyabona umuntu oletha isingwa uyakhonzwa mfowethu uyakhonzwa ilento eyayenziwa uZulu uZulu wakhonzwa amadoda ayinobukhosi bawo akhonza kuZulu ngenxa yokuthi uZulu kwakunezinto ezithile ayeyilethe ebantwini eyayifana nje ngokuvikeleka njengokuthi wayebabhekelela abantu bakhe ngizosisa so ke manje mntakamkhulu ngendlela okwenzeka namhlanje kutholakala ukuthi iningi labantu besimame abathi ngani ngoba la endlini isaka lifakwa yimina therefore amalungelo ukuthi lo baba wala ekhaya abonwe njengobaba asekumina kuliphutha lelo kufanele ngabe kwenzeka kanjalo the only thing eyosiza into eyosiza ukufundiseka kwabantu besimame ukuthi umuntu wesimame uma ngabe ethatha indoda noma eshadwa ngesizulu sithi uyokhonza uyokhonza uyohlonipha kwasibanibani ubani lo amhloniphayo kwasibanibani ilensizwe njani emthathile ngizosizwa manje lo yamuntu omthathile kufanele ukuthi makamhloniphe ikakhulukazi emehlweni abantu akungathi ke uma ngabe sekuwukuthi uye ongathi unamandla kwezezimali bese kuba ukuthi sekugcine lakhe izwi maka inike le ndoda indawo yayo ngizosisa ngoba lento ihamba mfowami makuthiwa sikhuluma iqiniso ilimaza izinto eziningi kakhulu angenza isibonelo takamkhulu kunomunye umuzi lapha ekhaya owumuzi owumakhelwane masikhula thina ubaba wakhona ubehlala la eGoli ngokomsebenzi bekuwumuzi engizothi ubusiseke ibanga elithile impela lithe ukuyaphezulu kunalemizi esizalelwe kuyona yabona ubaba walapha mfo bekuthiwa makuthiwa uyadilika namhlanje ubuye eGoli ngisho insizwa zakhona kuthiwa sise groundini ziyadlala siphakathi nomesha ungamane usala umesha zibheke ekhaya ziyolungisa lokho ezingakulungisile ngendlela ngoba manje ziyazi ukuthi umqondisi womthetho wala ekhaya usekhona usafikile usafikile manje ukuganga kwabantu besimame ngokungazi ukuthi indoda ekhaya imeleni alulaze amandla akho phambi kwabantwana phambi kwabantu ephakamisa le ego engaphakathi kwakhe ethi yimi owenza yonke into la ekhaya kuyofika izimo lapho khona eyogangeleka khona bese kufanele ukuthi ke manje oyinhloko yala ekhaya makasukume phela avikele abantwana bakhe uzosuku mangathiwa nje namhlanje la ekhaya unonkosikazi nangumazwane umazwane usezibona kuuye ophethe la ekhaya uphungalenja uphungalenja akaseyilutho bese kuvele ngene igebengu ngomnyango ubani oyobaleka kuqala somesha abantu amadambele
ubani obaleka kuqala kuyobaleka abantwana kubaleka unina kodwa wena njengendoda ufuna kulwe uzuphuka izandla ngoba lento isemqondweni uphuka izandla ingani nomndeni wakho uma labantu bomndeni wakho belimala ukhona njengendoda awusindo philelana awusindoda manjani so manje kubulala thina uyangizwisisa umholi walesizwe njengomholi walesizwe simele uyangizwisisa so ke manje inkinga lento ngiyafisa ukuthi abantu besimama abaningi bayifunde ngoba kulesi sikhathi esiphila kusona iminingi imizi la ngaphandle ephila leyo mpilo ukuthi cha isaka la ekhaya lizamama mpela miningi imizi ephila leso simo kodwa ekugcineni imizi evamisa ukuthi ime ungqi ingadibeki imizi lapho kutholakala ukuthi unkosikazi wakhona uyayazi uyababa la ekhaya ukuthi ime kanjani ngoba nami ngangikuvume ngiyindoda mfowami ukudeleleka angenze nje isibonelo kunezinto ezazenziwa kudala ezayitshengisa noma ezayimele into ethile angenze nje isibonelo ayikhuleka mntama sahamba kahle zoqhubeka kuhamba kahle lo Apple time angenze nje isibonelo mntakama ngento esikhule thina yenzeka lapha ekhaya lapha ekhaya umkhulu njengoba ngisho mina ukuthi umkhulu esesekhaya yayibona umkhulu benesitsho sakhe sokudlela ekade singadlela omunye umuntu nangephutha cha noma kuthiwa kufike ubaba wakamakhelwane bengeke abekelwe isitsha sikamkhulu kuthiwa abadle bobabili hayi cha umkhulu unesitsha sakhe sokudla esakhe uyangizwisisa uthi ke omunye leyo nto iletha ingcindezi kubantu besimame kube ngazathi bona ababalekile cha lesa sitsha sasingamele lokho lesa sitsha sasimele ukuthi kunkosikazi othathiwe wazothathwa yilo baba wala ekhaya lo nkosikazi uma ngabe engena ngalawa amagate usuke ephethe ukudla kababa wala ekhaya ukudla kwabantu abadala ngathi basebusuku ngoba phela ngeke udlele phandle uma udlele ekameleni yebo phela udla kwasebusuku madoda so kwakuyinkomba yokuthatha umama baba ukudla lokhu ngavuma mina insizwa ayiphelele ngathi cha lokhu kudla okudliwayo akudliwa nokungawubani lokho kukaphunga lentsha nakho yangizwisisa yimi loyo bafowethu izulu simnandi ayikhona mfowethu ayisimnandi isizulu nangu mama ungikhumbuza lenkulumo ethi kunabantu besifazana abakhubazekile manje abafisa ukuthi mayezogana uphunga lenje afica uphunga lenje nemoto afica uphunga lenje ne10 phezu ecathula afica uphunga lenje nomuzi nombhede ungathini kule situation leyo nangu umfana uyijongo akashadile akanamuntu kodwa manje unomuzi unemoto unayo yonke into uzoshoda ngomfazi yabona wemntama kubalekile ukhetha kubalekile ukhetha mfowethu madoda hey ungayi ngobuso mfowethu ngokubona izinqa nobuhle nobuso obuningi kunento enginokuyihleka ke nje ngingedwa ngaze ngikhulume nomuntu into nje nginokuthi mangingedwa ke ngiyicabange yabona mawubuka labantu abadala abashada uthola ukuthi mawuthi uyayibheka le ntombi usalo uyibuza ukuthi kaze le yansizwa yayibonini yini angisho ukuthi babi cha awusho ngawo kahle lokho hayi angikahle ngakho ngizama ukuthi ke mntakama usuyasala umbuzo ukuthi umkhulu wayebonile awunje nje welile ubese mdala welile emkhulu utata wangi esemdala welile uqalile ke angisho ukuthi welile ukukhulumisa indaba alright akuqhubeke mfowethu kodwa ngila ekuthenini lamakhehla ayengathathanga ubuhle
kodwa ayethathe umama ozokwakhalela ekhaya. Yes. Ngoba bafowethu indoda yebo ingaba umelusi wekhaya kodwa umuntu wakhe ekhaya umuntu wesifazane. Mfowethu. Uma nginothulani futhi nguthathe ngunikezele umama abone ukuthi lo thulani uzolukakha kanjani ekhaya. Angisho ukuthi asidizeni kodwa ngila ngifuna ukukwenzela nje nasisibonelo. Mina ugogo lapha ekhaya mangizwa ihistory beyisho beyichaza. Lensizwa yakathwala yabona intombi kaNkosi yathanda. Kwenzeka ukuthi isibone le ntombi yakwaNkosi yathanda baze baba nesivumelane sokuhlalisana bazalisana. Wakwazi ugogo ukwazi ukuthi athi ekugcineni kwakho konke njengoba ngihleli kulomuzi wakathwala angisiyo wala kathwala mina ngowakaNkosi. Lokho okusho ukuthi lo ongilandile emzini wakaNkosi wathi asokwa umuzi wakathwala kufanele ukuthi ekugcineni ahamba yokwenza okulungile kuphi kwaNkosi. Kuthiwa ke ikhehla lalo Hall 5 Land la lisebenza khona kodwa ngikholwa ukuthi lalo Hall 5 Land owaphela wayengeke athi umuntu Hall 5 Land athumele u5 Land ekhaya. Ngicabanga ukuthi yayingaphezulu. Alright ke wawufika lo 5 Land ufikela kulezandla zentombi yakwaNkosi. Le ntombi yakwaNkosi ithathe lo 5 Land kwakunendlu laphana uyisi ekhaya. Labo 5 Land ayibabeka lapha phezulu. Yayibona. Iphume yona. Naku laphana kudingakala umuntu ozorida ahambe ayoridela lo yamuntu bamuphe nabamupha bona buya zokhulisa abantwana. Kuthi wazathi masifika isikhathi sokuthi ikhehla liyabuya ekhaya. Wafika wakhipha wonke lama 5 Land wabeka. Wathi mfokathwala na okade ukufaka. Khumbula ukuthi unesikweleti ekufuneka uyosilungisa kwaNkosi. Akube njalo kwemntakama. Bangizwisisa. Ngizama ukubeka ukuthi umuntu wesifazane emekuthuhla kanti uyawakamba emuzi. Kodwa uma ngabe esiwula. Angilithandi igama lesiwula kodwa mangabe bona kancane. Hayi ubona kancane. Sizawuthi futhi ayike into ezoyenza. Ayikho mfowethu longayenza. Hlungapi le ndaba ukuthi uthi uyindoda uyathandana noma unomfazi. Kutholakala ukuthi umfazi wakho indlela acabanga ngayo imkhandisida. Angcono ke sithi ayicabangeli kusasa. Ngoba phela kubalekile mfowethu ukuthi umuntu ozwana naye akufice ungenandle ube nini. Ngizwisisa. Yazi kunensizwa yaseZimbabwe eyake yangithusa nami. Insizwa ngangihlala naye 15 lapha eAlexandria. Ithi lensizwa ngelinye ilanga mayifika kumina idendoda ngikuphuphile yazi manje iphupho lami azange libelihle. Ngambuza ngathi bekwenze njani. Ithi lensizwa ngikuphuphe uhamba nqunu. Hawu ungaqokile. Ngithi mina hayi cha. Iphupho nje anginako. Sesibiza mntwana. Yazi yayisithini lensizwa amazwi yangilandelisa ngawo. Yathi lensizwa uyabona mina lapho engisuka khona. Uma uthola isithando esisha. Kufuneka kube khona umehluko empilweni yakho. Uthi leyo nto isho ukuthi laba abalala bayamamukela lo muntu njalo. Osondelayo. Angisho ukuthi kunjalo bafowethu boze osisi abafike endodeni ikhamba kahle kwase konakala bathi ngathi kusho ngolutho mina. Nithi kwasho insizwa yaseZimbabwe. Uchazile mfowethu. Wawusahlala e15 awuzwana. Ngizwe kahle ngiyafakaza. Mfowethu ungenza kanjani na umuntu osifazane manje lo osebudlaleni naye? Akasafuni ukuba umuntu osifazane kahle ngalendlela yokuthi ke manje siyakuhlukumeza ngoba yena uphethe imali wena owamanje awusebenzi. You understand? Waphuma kanjani i-situation? Hey wemfowethu le topic oyithindayo angisho ngiyayithanda. Kodwa ngifuna ukuthi ikhuluma nobaba
abaningi abakuleyo situation njengamanje abaningi ngalendlela uyabona isono sendoda esomuntu wesimame ongakwazi ukuthi leli gama elithi pheza phela linini yabona lelo gama lelo yazi kunamadoda mfowethu etafika endlini indoda iphuma emsebenzini ipaka imoto ifunda iphepha kuze kushaya u9 ngenxa ukuthi avoida nansi lempempe ibeke endlini Nkosi yami ibhlungu lento mfowethu kanti ukhuluma lengane Nkosi yami ibhlungu lento mfowethu uya avoida lo baba ngayo yonke indlela ukuthi lona ngingahlangahlangani naye ya ngazathi ngamgcina ngalesa sikhathi ngiphinde ngimbone ngalesi yayibona mfowethu singabantu ke asifani ngenxa yalesi sikhathi sanamhlanje uyabona kulesa sikhathi sasendulo ingakho ngibathanda abantu abadala kwakuthi mase kufike leyo situation bese ubaba wakhe kubuza ukuthi le ntombi nayo wayishelelwa yini noma wayibambela uchaza ukuthi hayi nami ngayibhatanisela bese ethi phinde wenze njalo futhi uyangizwisisa kodwa ke esikhathini sanamhlanje ngenxa yezinkolo mhlambe kwesinye isikhathi nangenxa yamandla indoda esuka ibuka ukuthi ngeke ngikwazi uku-afford ukuthatha owesibili le nkulumo yakho iyangidlula wayethi phinde wenze njalo futhi ilenza ngala mawuthi ngayishelela kumele ngenze njalo mangabe wayishelela ngizithathele isinqumo phinda futhi uyoshela umuntu phinda ushela omunye ngoba lo sekhona seniyahlulana yabona kwakuba nemgomo ke ngisithanda lapho ke mina isiZulu ngoba sasingafuna ukuchema nohlangothi ngoba kwakufuneka ukuthi uma ngabe usuziphindile wayenza leyo nto awuyenze lo uqala wamshayelo wesibili amakhehla phutha phinda abuya azokuhlalisa phansi atlalela ke lo yamfazi waphuma kubo ngebhokisi elalithi la ekhaya akasaphili kodwa usevukele emzini wala ekhaya noma ake ngithi ekhaya kubo akasaphili kodwa usevukele kuleli khaya la ekhaya ngamanye amazwi ukumlahla is not an option kodwa into okufuneka uyenze ile yakha lapha ngenzansi kwakhe wakhelela umakoti omusha kodwa wazi futhi ukuthi idingo zomakoti omdala zibhekeke kuwe njengendoda noma engenazi noma kuthiwa usamfuni mfowethu ngisho ngathiwa usamfuni injani ekati ngoba phela lo yamama njengoba umlandile the time umlanda kusekuhle wamnika abantwana wamnikeza ithembiso zokuthi sithandwa sami mina nawe sofa esihlahleni wamnikezela amathembo ukuthi ngeke alambe mawukhona namhlanje njengoba sekumuncu usuthi uyawajika futhi wena wenza abane elimo wenza abantu abadala elimo phela into ishilo abantu abadala imile ngakujike futhi ngoba ishuwo bani so therefore thola omunye ke kodwa idingo zaloya sesezandleni zakho makuthiwa uyaqhubeka yena uthola omunye njengami welike ngesimo sokuthi namhlanje sekuvumelekile lokho yayibalekile indaba yomuntu wesimame leya process yomshado yayibona leya process yomshado azothelwa ngenyongo yala ekhaya yonke into ethi yena ishintshe izonge nesibaka esibongweni sakuphi sakathwala yayibalekile ekuthenini kumuntu wesimame ikufake lokho ukuthi wena njengoba usungowala ekhaya uthi wena uvuma ukuthi ufuna ukubelonga kuphunga lenje akekho umunye yokubelonga kuwena solanke nje usadonsa umphefumulo cha akwazi ukuthi aphinde abelonge kodwa ke ngesimo sanamhlanje sekuyenzeka uyabona lento yokuthi engeke aphinde abelonge komunye umuntu ingoba umshado wawungenziwa phakathi kwabantu abaphilayo kuphela ukuthi simbone nangu ngeveyile emhlophe eshaya amakwayikwayi efake ne makeup kunje emuhle cha
kodwa kwakuhlanganiswa amakhehla nezalukazi ezithuma umfana wala ekhaya ukuthi umfana wala ekhaya hamba uyosifunela umuntu ozokwenza njani, hamba uyosifunela umuntu ozosakhela umuzi wethu akithi. Waphuma ngempela umfana, wafike wamcinga, wamthola wathi nangu makho uMeselani, wabuya naye. Angisho ukuthi abantu besimama uMeselani abakhi wabuya naye. Uthe sefikile lo mfana la ekhaya, wafika wabatshela abantu abadala wathi nangu makhi ekade ningithuma ukuthi ngiyamfuna, usefikile abantu abadala, akwakhiweke. Bese bethi abantu abadala ukusuka namhlanje mntwana wakaNasibani bani, wena usungula ekhaya ngokuphelele, usumakhi wala ekhaya ngokuphelele. Akekho omunye okufuneka athinte lendlu yokwakhiwa la ekhaya ngaphandle kwakho, engizwisisa. So ke ngizama ukuthi lokho kubaleka ukuthi usukile esibongweni sakubo wayokwendela kwesinye isibongo, sekuyabe yena uyayijika lento siya kwesinye isibongo. Ngokolwimi lwayizolo into engafanele ngempela ukuthi uyayibona. Kodwa ke kulungile ayenzeka phela isikhathi namhlanje akakusena ndaba sizawuthini. Kodwa nje uyazi ukuthi omama bakudala ngendlela babe nepride ngayo ekuyeni emzini wabo, babe ngavuma ukuthi umuzi wabo namhlanje ububizwa kuthiwa kaSimelane kusasa sekuyikwa Jacobs. Hayi Jacobs wanena ubani lo Jacobs? Hayi cha ngeke kulichilo nje futhi nasebantwaneni ukuthi abantwana phela ngithi banomama banobaba. Yes, akunjalo kunjalo. Ngifuna sivumelane kuvuma omama futhi kakhulu ungavumi wena. Abantwana banomama nobaba omama. Uma ngaba abantwana benomama nobaba, ubaba angafa noma ashone kuthiwe simncwabile, kodwa kuyi-responsibility. Yingakho ngesizulu singenayo lento ekuthiwa yini uncle vele ngesizulu angixoxele umalume ne umalume ngithi umalume umama eSwazini bathi umama weblue yakha lalela ntomntwana. Alright. Esizulwini sinalento ekuthiwa ubaba omkhulu, ubaba omncane. Ngesingisi ubaba omncane wangeli. Akuna baba omncane nobaba omkhulu nani naye. Akhona Lento yayenzelwani ukuthi noma mina ngingasekho kodwa abantwana bami obhuti bami kuyi-responsibility yabo ukuthi lo muzi uqhubeke ufanishile. Yingakho kwazi kwaba khona nalezi zinto zokungenwana nokulekelelana makuthiwana kwamnanzalo yabona umfowethu wami cushiswa ke ngingaboni ukuthi azongivusela umuzi, ngoba intombi mayiqome wena mfowethu iqome zonke insizwe ezalwa uSimelane. Yebo phela mawusekho mawusekhona bakwazi ukweqa nomncane, ngoba noma eqiseka